Dobar dan, dobrodošli u Pres centar na konferenciju za novinare od tačasanog pokreta Obraz. Tema današnje konferencije za novinare je biće aktivnosti Obraza 2. oktobra 2011. godine. O ovoj temi govorit će gospodin Mladen Obradović, predstavnik Obraza, i gospođa Aleksandra Janković, psiholog i narodni poslanik. Trebalo je, tako smo i najavili, da će govoriti advokati Goran Petronijević i Nebojša Perović, ali su sprečeni, evo ja prenosim u njihovo ime izvinjenje. Prvi će vam se obratiti gospodin Mladen Obradović, izvolite. Hvala. Braći i sestre, dame i gospodo, pomaže Bog i srećan vam današnji praznik Krstovdan. Povod našeg današnjeg obraćanja jesu aktivnosti Obraza planirane za 2. oktobar 2011. godine. Kao što vam je poznato, Obraz je organizacija koja deli stavove ogromne većine našeg naroda. A ti stavovi su vrlo dobro poznati. Ogromna većina našeg naroda želi da kaže jasno ne održavanju parade srama u srpskoj prestonici. Ovoga puta rešeni smo da izvedemo do kraja ono u čemu smo brutalno, bezakonno, protivustavno sprečeni prošle 2010. godine. A to je da na miran, molitven i sasvim legalan, zakonom dozvoljen način iskažemo svoje stavove na koje po Ustavu Republike Srbije imamo puno pravo. Naime, stav Obraza po pitanju nametanja homoseksualnosti isti je kao i vekovni stav Srpske pravoslavne crkve, a to je da je u pitanju greh i to jedan od najtežih. Na osnovu člana 43, stav 3 Ustava Srbije, citiram, svako je slobodan da ispoljava svoju veru ili ubeđenje veroispovedanja, obavljanjem verskih obreda, pohađanjem verske službe ili nastave, pojedinačno ili u zajednici s drugima, kao i da privatno ili javno iznese svoja verska uverenja. Prema tome, javno iznošenje stava Srpske pravoslavne crkve, koje svi mi pripadamo, nipošto ne može biti podvedeno pod takozvanu diskriminaciju ili govor mržnje ili tome slično. Prošle godine više članova Obraza uhapšeno je bez ikakvog razloga i objašnjenja pre početka bilo kakvih demonstracija u pokušaju da dođu do Vaznesenske crkve i da prisustvuju u svetoj liturgiji. Protivno Ustavu Republike Srbije, koji smo malo čas čuli, taj stav, koji garantuje punu slobodu veroispovedanja, nama kao pravoslavnim hrišćanima, to pravo veroispovedanja bilo je na jedan brutalan način zgaženo i onemogućeno. Dakle, pravoslavnim Srbima je toga dana bilo onemogućeno da uđu u Vaznesensku crkvu i da ispune svoja Ustavom zagarantovana verska prava, da prisustvuju liturgiji, da se mole Bogu. Zbog toga smo ove godine rešili da učinimo jedan potez koji bi u svakoj ozbiljnoj pravnoj državi bio potpuno izlišan, potpuno nepotreban, ali koji je, nažalost, u današnjoj Srbiji ovakvoj kakva jeste, ponižena, obespravljena, osiromašena, okupirana, izgleda potpuno neophodan. Naime, rešili smo da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije prijavimo da ćemo u nedelju 2. oktobra prisustvovati svetoj liturgiji u hramu Svetog Save, a da ćemo potom krenuti u molitveni hod ulicama grada Beograda, od hrama Svetog Save preko crkve Svetog Marka pa do Saborne crkve. Kao što i sam naziv molitveni hod upućuje, u pitanju jedan potpuno miran, dostojanstven, molitven pravoslavni skup, za koji ne može postojati nikakvo smisleno objašnjenje za njegovu eventualnu zabranu ili pak pokušaj nekakvog lažnog i izvitoperanog predstavljanja. Molitveni hod za zdravu porodicu i za zdravu Srbiju otpočeće nakon liturgije u 11 časova ispred hrama Svetog Save. Okupljeni će se nakon toga kretati od hrama Svetog Save prema Slaviji, zatim do Pravnog fakulteta, do crkve Svetog Marka i onda pored Skupštine preko Terazija do Saborne crkve. Poštujući želju ogromne većine žitelja Srbije, mi pozivamo sve bogoljubive i rodoljubive, sve časne, iskrene, čestite, dobronamerne Srbi i Srpkinje i sve ljude dobre volje, mlade i stare, očeve, majke, decu, da učestvuju na molitvenom hodu. Dakle, na miran, podvlačimo, još jednom, dostojanstven i molitven način,
Založit ćemo se za očuvanje zdravih porodičnih i nacionalnih vrednosti, gnušajući se nametanje izopačenih i nemoralnih oblika ponašanja koji dovode do razaranja porodice, države i društva u celini. Ovaj skup je uredno prijavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, a u skladu sa Zakonom o okupljanju građana mi zahtevamo, izričito zahtevamo od Ministarstva unutrašnjih poslova da obezbedi punu zaštitu lične i imovinske sigurnosti učesnika molitvenog hoda, kao i drugih građana, i održavanje javnog reda i mira, bezbednosti saobraćaja i izvrši druge poslove koji se odnose na obezbeđivanje javnog skupa. Ponavljam, to je zakonska obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova. I svako onaj ko pokušava, bio on instruisan od strane pojedinih režimskih struktura ili pak od nekoga drugog, da izazove nerede, da izazove srpsko-srpske sukobe, da pokuša da uništi, da diskredituje taj molitveni hod, on mora biti po slovu zakona od policije u svemu tome sprečen. Nema tog razumnog čovjeka koji bi mogao prihvatiti moguće objašnjenje, nešto što se može pročitati u pojedinim glasilima i nešto što se može čuti kao neka nezvanična priča, nekakva glasina, da bi molitveni hod kao navodno skup visokog rizika mogao biti zabranjen. Razumno i logično objašnjenje za to ne može postojati. Ili pak, možda i mogu da zabrane molitveni hod, ali kome će onda moći da objasni i na koji način da je recimo molitveni hod skup visokog rizika koji treba zabraniti, a da takozvana parada ponosa, odnosno parada sramote, nije skup visokog rizika, iako je to skup koji je prošle godine, to nam je svima poznato, izazvao do sada neviđene nerede na ulicama Beograda. Samim tim, održavanje jednog takvog skupa nanelo bi ogromnu, nesagledivu štetu narodu i državi i mi stoga pozivamo najodgovornije predstavnike vlasti da ovoga puta pokažu makar zrnce zdravog razuma i da otkažu takozvanu paradu ponosa. Dobro je poznato također da među pripadnicima policije vlada ogromno nezadovoljstvo zbog pokušaja nametanja parade srama. Veliki broj pripadnika policije zdušno podržava i saglašava se sa onim što radi Otačanstveni pokret Obraz i svi čestiti i zdravi srpski rodoljubi. Mi stoga pozivamo našu braću srpske policajce da ne idu silom protiv sopstvenog naroda, ni u kom pogledu, ni u kom smislu, ni pod čijim naređenjem. I da svako naređenje koje bi ih teralo da nasrnu na sopstvenu decu, na sopstvenu braću i sestre, odbiju. S tim u vezi mi se moramo zapitati kako je moguće da prema medijskim najavama za obezbeđivanje parade srama bude spremno 5000 policajaca, a da istovremeno naša država ne želi da ispuni sopstvenu obavezu i sopstveno pravo iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti i da pošalje srpsku vojsku i srpsku policiju na Kosovo i Metohiju da brani srpski narod. Evo upravo pre samog početka ove konferencije zvali su nas naša braća sa Kosova i Metohije, sa junačkog severa, iz junačke i mučeničke srpske Kosovske Mitrovice. Tamo ponovo počinje rat. Jutro su američki i nemački pripadnici KFOR-a brutalno nasrnuli na goloruke Srbe, pohapsili ih, rasturili srpske barikade u blizini Jarinja. Bacaju suzavac, hapse, tuku, prebijaju Srbe bez ikakvog razloga, bez ikakvog osnova. A Beograd ćuti. A Beograd, zvanični Beograd, širom otvara vrata održavanju jedne sramne, podle manifestacije koju, gle ironije i gle sramote, nazivaju parada ponosa. I za to su spremni da odvoje 5000 policajaca. A nisu spremni da odvoje za Kosovo i Metohiju. Za paradu srama su spremni da, čak po traženju pojedinaca, obezbede policiji bojevu municiju da bi pucala na sopstveni narod. A predsjednik ove nesrećne države kaže da on ni po koju cenu neće upotrebiti pravednu, potpuno legitimnu i Bogom blagoslovenu odbrambenu silu da bi je zaštitio sopstveni narod na Kosovu i Metohiji. Mi se ovoga puta također i pitamo da li će srpska policija u istom tom broju, tih 5000, biti poslata recimo da obezbeđuje i molitveni hod. Da se ne bi slučajno tu pojavili režimski provokatori
koji su prošle godine izazvali nerede na ulicama Beograda? I da li će tih 5000 policajaca biti poslato u srpski grad Temerin, u kome u proteklih nekoliko nedelja smo videli bestidne i besprizorne izlive mržnje prema srpskom narodu, prema većinskom i državotvornom narodu u našoj zemlji? To ih ne zanima. Ne zanima ih to kada Srbi stradaju. Ne zanimaju ih prava Srba. To nije diskriminacija. Ali onda kada treba gaziti prava većinskog i državotvornog naroda, onda su vrlo dosledni i vrlo uporni u svemu tome. Mi ovoga puta pozivamo državni vrh da i povodom odbrane Kosova i Metohije i povodom odbrane Srba u Temerinu i u Novom Pazaru i u Raškoj i u svim srpskim krajevima pokaže makar istu takvu revnost koju pokazuje pri pokušaju nametanja takozvane parade ponosa i da odbrani srpski narod. Jer ako to režim ne bude učinio, onda će narod imati puno pravo da se sam brani. Na kraju još nekoliko reči oko molitvenog hoda. To je sabranje koje ima blagoslov sveštenstva pri hramu Svetoga Save i drugih srpskih duhovnika. Ovaj skup su podržale naše prijateljske i bratske organizacije, Pokret za Srbiju, Pokret naši, Ravnogorski pokret Beograda i druge rodoljubive organizacije. Sa nekima od njih su pregovori i dalje u toku i mi se nadamo da će što više organizacija i što više čestitih, bogoljubivih i pravdoljubivih i istinoljubivih Srba i Srpkinja podržati ovaj skup. Održavanje molitvenog hoda pokazat ćemo svima, i sebi i svetu, da Beograd nije stecište zla, da nije stecište razvrata, obesti, nemorala, kukavičluka, već da je to junačka i mučenička srpska prestonica koja, po rečima legendarnog majora Dragutina Gavrilovića, mora da se brani i čiji obraz mora da bude svetao. U nedelju, 2. oktobra, Srbi sa obrazom neće se kriti po mišjim rupama. U 9 časova bit ćemo na liturgiji, a u 11 na molitvenom hodu. Dolazimo. Hvala gospodine Obradoviću. Gospođo Janković, izvolite. Danas je Krstovdan i utoliko mislim da nema boljeg termina da podržimo najavu molitvenog hoda u nedelju 2. oktobra. Ja nisam ovde kao član obraza, već kao psiholog i narodni poslanik koji je imao prilike da upozna ove ljude s obrazom, ljude koji već duži niz godina pokušavaju da u naš svakodnevni život vrate one prave hrišćanske i srpske vrednosti. Naravno da nisu jedini i hvala Bogu što je u Srbiji većina mladih ipak odolela pritisku da zarad prolaznih i pogubnih zadovoljstava napusti ono što predstavlja srpski kod, a to je nada, vera i ljubav. Sve su im zamerali i osporavali, progonili, hapsili, osudili pre svake osude, a ovi mladi ljudi su samo pokušali da budu ono što jesu, da promovišu život koji podrazumeva borbu sa strastima i borbu za slobodu od strasti. Pretprošle godine su ih hapsili zbog verbalnog delikta izraženog u sloganu "Čekamo vas". Hapsili su oni koji ne znaju da je život hrišćana zapravo određen čekanjem života budućeg veka, te bi po toj logici mogli da zaređaju po crkvama i da uhapse sve hrišćane koji izgovaraju simbol vere. Prošle godine su ih hapsili, kako oni to kažu, preventivno, da ne naprave neki verbalni ili behavioralni delikt tako što će prisustvovati liturgiji i moliti se za sve one kojima je Božja pomoć i tekako potrebna. Ove godine se ustavno pravo veroispovedanja, o kome je govorio Mladen, moralo ostvarivati prijavom prisustva liturgiji u hramu Svetog Save i molitvenog hoda za zdravu Srbiju. Definitivno, obraz i molitveni hod ima blagoslov i sveštenstva i crkve, verovatno u celini, a molitveni hod nije nikakva novina u istoriji crkve. Kao slobodno odgovorna osoba ženskog pola koji tekako znam kolike su brige, kolike su radosti, ali kolike mogu da budu težine materinstva, ne vidim ni jedan razlog da se ovoj većini mladih ljudi ne dozvoli ono što im je i Bogom i Ustavom dano. To što oni hodaju i mole se za zdravu Srbiju nikako ne može biti ni agresivno, ni diskriminativno.
Diskriminacija jeste kada se većinska Srbija primorava da prihvati opredeljenja manjina, pa bila ona seksualna, politička, tajkunska ili diplomatska. Molitva za zdravu Srbiju podrazumeva i saborni vapaj za slobodom u okupiranoj zemlji, jer mi jesmo okupirana zemlja, gde naše sunarodnike na jugu i sve nas koji ne želimo carine u jedinoj domovini koju imamo, tretiraju kao paralelni svet. Nismo ni mi, ni malinari, ni šumari, ni putari, ni opljačkani raznim frajerskim privatizacijama paralelni svet. U ovom trenutku mi jesmo diskriminisana većina koja misli da se parade i karnevali nikako ne prave u trenutku dok nema mleka i lekova za decu na Kosovu. Nismo nikako za zabranu ustavom garantovane slobode kretanja, što podrazumeva da se mora ostvariti takva sloboda i našima na jugu, i na severu, i na istoku, i na zapadu, ali bez parada i tirada. Samo Srbija u kojoj je takvo kretanje, poštovanje bližnjeg i njegovih potreba moguće, jeste zdrava, slobodna i Srbija sa obrazom. Parada ponosa definitivno nije javni skup, jer se javni skupom u pravnoj teoriji smatra takvo okupljanje građana kojem svako može da prisustvuje. Ova nakaradna parada nije javni skup, ali jeste privatno okupljanje oni koji kroz organizovanje ovakvih happeninga samo manipulišu homoseksualcima, a zarad ostvarivanja lične, ekonomske ili političke dobiti. Na njih se ne treba osvrtati. Da se ja pitam, taj skaredni skup trebalo bi da ostane bez ikakvog interesovanja, reakcije ili komentara. Neka oni prošetaju opustelim Beogradom, koji je nedeljom u crkvi, sa porodicom, prijateljima, na rekreaciji, koji posećuje bolesne ili stare. Kome god da je na jeziku ljubav, a u ruci transparent smrt državi, taj ima ozbiljan problem i nije ga zdravo ni posmatrati. Za nas, okupljene na liturgiji i crkvi i u molitvenom hodu, ostaje samo molitva. Oče, oprosti im, ne znaju šta rade. I na posledku, mada ne i poslednje po značaju, jedan od ozbiljnih razloga zašto treba podržati ove mlade ljude s obrazom je i to što su oni odgovorili i upravo odgovaraju na pitanje koje u maniru Arčibalda Rajsa postavila njegova ekscelencija, ambasador Rusije, gospodin Konuzin. Ima li ovde Srba? Ima, i tekako. Hvala vam, a sada vreme rezervisano za pitanje. Ja ću vas samo zamoliti da budete strpljivi i da sačekate mikrofon zbog snimanja. Izvolite. Zašto li se očekivala da to bude B92? Dobar dan, izgleda moram prvi Nikola Radišić, B92. Zanima me nekoliko stvari. Vidimo trasa molitvenog hoda ide preko Slavije, tu će se otprilike oko 11 sati desiti susret dve suprotstavljene grupacije. Da li strahujete od eventualnih nereda, sukoba u tom trenutku, dakle s obzirom na to da su strasti zavrele na obe strane? I druga stvar koja me zanima, s obzirom na nepravosnažnu sudsku presudu koju vi, gospodine Obradović, imate, kako mislite da sprečite ove godine svoje pristalice koje su prema tvrdnjama suda prošle godine, između ostalih, rušili Beograd? Hvala. Da. Pre svega, zanima me zašto to pitanje niste uputili organizatorima takozvane Parade ponosa. Dakle, zbog čega oni moraju uopšte da održavaju tu svoju manifestaciju? Zašto zbog njihove manifestacije mora da bude zatvoreno pola Beograda? Zašto bi zbog njihove izopačene povorke bilo zabranjeno nama pravoslavnim Srbima da se recimo pojavimo na Slaviji, da se pojavimo u ulici Kneza Miloša, Knez Mihajlovo ili bilo gde drugde? Mi se ovoga puta pitamo da li će možda ministar policije izdati uputstvo građanima kojim to ulicama uopšte oni smeju da se kreću? Da li će izdati uputstvo u koje crkve smete da idete? Da li će izdati uputstvo koliko će, recimo, ili informaciju da kažemo, koliko će koštati tih 5000 policajaca koji će biti zaduženi da čuvaju takozvanu Paradu ponosa? Šta će oni dobiti za to? Da li je to sve dovoljna nagrada za pokušaj izazivanja sukoba sa sopstvenim narodom? A što se tiče konkretno mogućnosti susreta na Slaviji, mislim da to jednostavno ne postoji zato što trasa Parade srama je drugačija, znači ne prolazi preko Trga Slavija. Ja se izvinjam, ali tu je, ako se reći prošle godine će biti identično, izvinjam,
rečeno je da će tu biti jedan od ulaza u Park Manjež. U tom kontekstu, dakle, tu je i prošle godine... Dobro, vi znate da Trg Slavija nije isto što i Park Manjež. Kažem, tu je bio jedan od ulaza na samom trgu. U tom smislu može doći do susreta. Zbog toga sam pitao sam. Šta da radimo? To je njihov problem. Znači, zbog toga što je to njihov ulaz, mi ne smemo tu da prolazimo ili šta već. Još mi jednu stvar kažite. Neprekidno se govori i da se osvrnem na ovo što ste vi rekli, po navodima suda. Po navodima suda, članovi obraza su osuđeni za navodno izazivanje nasilja na javnom skupu. Kao što je rekla već gospođa Janković, to uopšte nije bio javni skup. Sama ta činjenica, odlično što ste napomenuli, da će postojati ulaz za pristalice i učesnike takozvane parade ponosa. Pa to nije javni skup. Po definiciji zakonskoj, javni skup jeste onaj skup koji se odvija na javnoj površini i tako dalje, da ne nabrajam, i čiji učesnici nisu unapred određeni ni brojem, ni identitetom. A vi vrlo dobro znate da prošle godine učesnici parade srama jesu bili unapred određeni, da su se nalazili na unapred određenim spiskovima, da su mogli dođu samo oni koji su imali čas žute, čas crvene, narukvice i tako dalje. Dakle, to nije bio javni skup. Nema krivičnog dela za koje smo mi, jel tako, po političkom nalogu osuđeni. Nepravosnažno. Ista stvar je i ovoga puta. Znači, mi se ne merimo sa time, ne možemo da kažemo da je normalno i da je u redu sa stanovišta zdravih, čestitih, odgovornih ljudi, domaćina ove zemlje, da za jedan privatni skup bude angažovano 5000 policajaca i da zbog privatnog skupa na kome će prisustvovati možda 200 nekakvih ljudi za koje ne znamo ni ko su, ni šta su, ni odakle su, ostalih 2 miliona Beograđana bude uskraćeno da toga dana slobodno šeta sopstvenim gradom. Izvolite. Da li strahujete od toga da može doći do sukoba? Na koji način ćete sa vaše strane se potruditi da oni budu sprečeni? Svaki normalno treba bi pokušati sprečiti drugo sukobe za mene. Kao što smo već rekli, dakle, molitveni hod će biti molitveni, miran, dostojanstven skup. I svi oni koji dolaze tu znaju da dolaze na takav skup. Takođe, zahtevamo od MUP-a da obezbedi punu sigurnost, imaćemo i sopstvenu redarsku službu i čvrsto verujem da tu neće biti nikakvih problema. Tim pre što ćemo svi mi doći tu sa svojim porodicama i sama činjenica da će tu biti i porodični ljudi, da će tu biti i sveštenici, i monasi, i svi ostali, dovoljno govori kakav je to skup. U ostalom, obraz ima veoma lepo iskustvo sa organizovanjem takvih skupova. Recimo, ako se sećate, 12. novembra 2008. godine, na dan naše krsne slave Svetog kralja Milutina, obraz je organizovao molitveni hod u centru Beograda koji je išao do Srpske patrijaršije i taj molitveni hod se zalagao, između ostalog, za podršku patrijarhu Pavlu, koga su pojedinci tada želeli da smene. Taj skup je protekao u savršenom redu i miru, bez i jednog izgleda. Nema ni jednog razloga da tako ne bude i ovoga puta. Tim pre što podvlačim, svi ljudi koji dolaze tu vrlo dobro znaju gde su došli i zašto su došli. Žaklina Tatalović, Prva televizija. Prošle godine si bio uhapšen baš tog dana kada je bila gej parada. Da li očekuješ da se tako nešto desi i ove godine, možda dan pre ili istog tog dana? Mi posjedujemo određene nezvanične informacije, određene nagoveštaje da bi vlast mogla da posegne za nezakonitim takozvanim preventivnim hapšenjem. Ne na sam dan, nego čak i nekoliko dana ranije. Ali tako nešto je protivzakonito i kad tad oni koji tako nešto budu činili odgovaraće pred Bogom, pred narodom i pred zakonom i pred državom Srbije. Druga stvar, mi se toga uopšte ne plašimo. Moje kretanje svih ovih dana i unazad svih ovih godina je potpuno javno. To u ostalom i režimske strukture vrlo dobro znaju. Oni vrlo dobro znaju da se pojedini pripadnici obraza prate, prisluškuju i tako dalje. A ja evo ovoga puta mogu da poručim javno i da pozovem ministra policije da zvanično objavi javnosti, da slobodno kaže da će odrediti jednog, dvojicu, trojicu, petoricu inspektora, koliko god želi, i da prati moje kretanje i kretanje moje porodice i kretanje bilo kog drugog člana obraza od danas pa nadalje. Evo, javno ga pozivam da to učini. Da obznani javnosti šta je to što oni rade tajno. Mi se ničega ne stidimo, ničega se ne bojimo. Samo se Gospoda Boga bojimo. I zato se i borimo za krst časni i slobodu zlatnu. Hvala, Jelena Vučina, RTS. Nezavisni sindikat, vi ste malo prepominjali da je deo policije vrlo nezadovoljan time, nezavisni sindikat je malo prepozvao organizatore da odustanu.
Oni raspolažu informacijama da će istog dana doći do takozvane manifestacije paljenja Beograda i nekih delova drugih gradova po Srbiji. Obraz poziva svoje ljude na miran protest. Imate li ikakva saznanja ko bi onda mogao da od desničarskih organizacija koje su uvek u taj kontekst stavljane mogao da organizuje nešto tog tipa? Nemam takvih saznanja. Hvala. Molim. Da li ima još pitanja? Irena Marković, Blic. Da vas pitam samo, da li ste razmišljali da uzmete u obzir savet patrijarha da ne izlazite ipak na ulice? Što se toga tiče, već sam rekao da molitveni hod ima blagoslov sveštenika Srpske pravoslavne crkve, a vi vrlo dobro znate da mi smo verna čeda i sinovi naše svete crkve i da radimo ono za što imamo blagoslov. Dakle, to nipošto ne radimo na svoju ruku, radimo sa blagoslovom duhovnika. Da li ima još neko da pita nešto? Ne? Mladene, imate vi nešto da dodate ili da završimo konferenciju? To je to. To je to. Završamo. Dobro. Pozdravljam sve prisutne. Ukoliko neko od medija želi da uzme izjavu, može to slobodno da uradi. Hvala vam.